Kamu pakai sampo apa tahu wangi buat? Udah mandi belum? Udah sarapan? Ngopi nggak? Mandi tuh keramas, sabunan sing wangi, sabun Sunslick apa Lipboy apa Pantene apa Rijoice, penting wangi ya Dok, penting wangi ya Dok. Kaki semangat orang sarapan orang. Kau nonton tulan mau makan di rumah apa makan di luar? Makan di rumah cuma ada kuaci, millet sama kenari seed. Kalau mau makan di luar ada sate, ada ayam goreng, ada kue tiaw, bakmi ayam, bakso ya. Mau makan di mana? Di rumah terserah. Mau makan apa? Ngomong request ku beri satu permintaan. Oh nah. Nah, makan di luar sono, ngopi sono sama cewek-cewek cantik sono, ngopi di warung kopi yang bahenol indohe apa di Starbucks yang secangkirnya 40.000. Sono keluar sono, main sono, apa pijit please sono sama cewek-cewek sana, sama karaokean sama Pak Parjo karaokean sama Pak Parjo yang lagi kesepian tuh, Pak Suparjo, Pak Bayan Suparjo ya cari kenalan karo LC ini nah Pak Suparjo coba bal-balan aja jegos bal-balan kok nah dolanan jajan ngopi-ngopi nang jopo nganggur bal-balan karo nang sawah nah Pak Parjo ngopi yo karaokean kenal ke LC sing pupune mulus dah keluar seneng omahe demak kok gopo gede akeh kok nang omah wae ana plesir Singapura apa nang ngendi kan dah gila ada nih menang aja apa aja ayo healing Singapura atau Malaysia di paspor orang daerah nang Bali wae sesuk mbak aku tanggal 16 seminggu nang Bali ayo situ oke kayak Parjo kayak gue oke dan jantulan mana jan mundur nang omah lapangan bergabul suket gitu dan ana Mbah Gumo ya Mbah sapa Mbah Gual Sragen kasus minyak piye ya saya